Selamat datang di Jimmy Melali Channel. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, nggak usah subscribe lagi. Cukup like dan komen saja. Terima kasih. Inggih punika iwau pamilut wimbakara sane istri, sane mangkin kalaturang antuk pamilut wimbakara mapupuh sane lanang. Dari sanggara genah dumut sane lanang, undi siji, raresa. Selanjutnya nomor undi kali, Rarisa. Panganjali, Om Swastiastu. Titiang siswa Sakti SD Negeri 2 Kramas. Pastan Titiang Ikutu Agus Jawan. Titiang saking Banjar Bieu Desa Kramas. Pastan Titiang Ikade Mahadikayana. Titiang saking Banjar Bieu Desa Kramas. Oleh Eyang Dandu Saning Merake Suci Jatuh bager magenama petang pewilangan para pide Om Sate Sage Sage Om. Selanjutnya nomor undi 3, Rarisa. Sana Panganjali,
Selanjutnya nomor undi 4 jurusan. Mangajari. Om Swastiastu.
idadani sarasami senang yang titiang. Iwau sampun kebagian wimbagara nyurat aksar Bali miwang pupu. Sani makin masanakan abos-bos sinabi nyantos tim panuriksa ngerekap nilai.
tulisan tampak tangan sesuratan alit-alit begini dikirim jagat ramas. Nah, riwus titiang kemargiang penurisan sarang kali sarang perkantin titiang wau Gusti Agustini sakimaos dane sampun ringen titiang tukang sungkan puniki sampun wenten pikulin pemilet sane lanang Jayanti keping 3 utawi juara 3 punike nomor peserta 03 punike Jayanti keping 3 utawi juara 3 Laris Jayanti keping kali sane ngemolihang inggih punike nomor undi utawi sane nganggen nomor dade 09 sane dados Adi Jayanti utawi juara kepertama puniki sane nganggen nomor undi nomor 0 sireuning 08 puniki Pare Jayanti undagan SD sane lanang Laris titiang sane pisanan nyobiahan sane dados Jayanti ring kategori utawi undagan sane istri kawit titiang saking Jayanti keping 3 sane istri puniki nganggen nomor undi utawi nomor dade 04 Laris kajeng Laris sane Pole Jayanti keping kali puniki sane ngangge nomor peserta 02 Laris penguntan puniki sane dados Jayanti ring undagan istri inggih punike sidan harga puniki utawi bisa menebak inggih punike pemilat nomor peserta nomor 01 nggih wanta kadi punike sane presiden atur dengan titiang ring ajang ratu idedane sareng sami kiri-kiri jagat kamas menawi teu wenten atur titiang semitan titiang sholat titiang saninten manut titiang tunas gang reuneuh ngampuri sini mangkin ikutan titiang untuk para santi Om Santi 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 Om Inggih punika liwahul sampun kasobiahan sapa siramanten sane madados Jayanti. Sane mangkin kalanturang anto titiang lunas ring jero bendesa kasarangan Bapak Perbekal Desa Kramas taler kasarangan anto manggala prawartaka mangda ka ajang nyuk serahan piala inggih durusan. Mangkin kalanturang anto nyobiahan Jayanti Wimbakara Utsawa Mopopo inggih punika durusan sane kejudi durusan Aye sucuman dogalah pucuk majang ring pemilat Wimbakara Mopopo sane mangkin sampun wenten hasil puniki napkala Ratu Grane nyarangin pecentokan rahimane sane mangkin titiang mewakili puniki tim juri sane ngicenin penulisan wau kaping pertama puniki Jayanti Putra sane boleh juara harapan 1 nike Wandah SD Dawi utusan SD sane menomor urut pendaftaran 03
Raris juara kaping 3 punika untuk kategori putra. Saling memulihkan. Ingat punika utusan SD sane boleh nomor urut undian 02. Lantur sane boleh juara 2 punika. Boleh juara 2 punika wanta utusan saking SD sane boleh nomor urut pendaftaran 01. Rares sane pilih ucap puniki sane ngemolehang wibukara sane dados Jayanti puniki wanta sane oleh nomor urut 4 puniki. Sandukan pesertanya wanta 4 kelompok pasti puniki. Lantur sane mangkin sane ngemolehang Jayanti ring wimbo karo putri niki. Sane boleh juara harapan 1 Wanda SD sane boleh nomor pendaftaran 03. Harapan 1 punika sane boleh nomor urut 03. Lantur puniki sane boleh juara 3 nomor urut 02. Sane cowok puniki yang ulang sane boleh harapan 1 nomor urut 03. Harapan 1 nomor 3 nomor urut 02 pun nomor kali nomor urut 01 nomor 1 04. Sane istri begini lantur sane boleh juara 2 wanta peserta sane ngangge nomor urut pendaftaran 01. Jantan sampun sisanane boleh juara 1. Nggih, wis. Tanunas Majang Ring Indonesia serang Pak Kades, Bangga Presiden nyerahan. Sanamangken kalantorang antok pamuput saking jero Bendesa inggih durusan. Sukses sareng kami saking pemerintah sareng sami sampun sido ngerawuhin turmaning ngelaksananya manut gading napi sampun dijetring Desa Kramas turmaning tidak lunas kepungkur malih mandi sido kesarang seputu ring sidron margi duan campur kalah turmaning agar sampun cukup pemargi ingin bulan bahasa Bali dan kemarian ring Rahina Senisare 12 Februari 2022 pergi dumandi bidang pengaturan pramledang dan parame suksemapun ingin acara dan parikrama silat tidak angkut parame santi om santi 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 om.
Inge ratu dadana sareng sami kadi rasa punika iwawu sampun kemargiang bulan bahasa Bali. Suksema aturan titiang majang dadana sareng sami ternenten lali titiang lunas jeung Singapura ante kekirangan atur titiang ritat kaleng terang pari krama puniki. Inge puputan titiang anto paramasati. Om Santi Santi.